Prepáčte, že som tak hlúpy ľudia, ale... Prepáčte, že som tak hlúpy a neviem angličtinu, ale iba sa ju učím. What? She's blind. What? Yes, we need more. Help me. Okay. Achievement! Máme achievement. A čo robia tie kadidlá vlastne? Did it stop? No, it didn't. No, give me kadidlo. Give me incense. No! Oh. Vítajte u nového videa z Robloxu. Dneska tu som s mojím kamošom Davidom. Práve sa naučil slovenčinu. No, poď. Môžeme ísť. Ešte sa učím. Už si sa naučil. Skoro. Zapni to. Prečo si dal Steelhouse? Berem si M v radar. Ty zober si tyčku, Akú... glow stick, Yes. ghost writing book. A to je všetko. Ja už toto hru hrajem 2 roky. Toto existuje 2 roky? Kde si? David? Ja to už hrajem už 2 roky. Som zapol Skús sa trošku nesekať, David. Dobre. OK. Tma je tu dosť, že? Dá sa tu zasvietiť? Áno. Tak zasvieť. Sa bojím v tme. Veľmi. Ako fakt. Tak, zasvietím. OK. Ja idem hore. Čo to je za loptičky? Ja neviem. Nevieš trošku lepšie tú slovenčinu, lebo plne nikto ti nebude rozumieť. No dobre. Prečo opakuješ? Dobre. On je tu. Čo je tu? On je hore. To je hore. Duch? Ghost? Daj mi tyčku. Môžeš za tebou je dačo. Môžeš tomu rozprávať glowstick. Tu máš knižku. Zoberiem toho medveďa, kde je? Tak. Počkaj, čo? Dobre. Ja čakám, dokým bude freezing temperature. Čo je freezing? A je. What is freezing temperature? David? It's an evidence. Where's my book at? Oh, never mind. We don't need Neviem, it. kde je tvoja knižka. Do we need ghost board? Neviem, Oh, we kde. don't need. Okay. Máme medveďa. Nepotrebujeme knihu. Máme medveďa. Ja... Trigger kamera? Dobre. Myslíš si, že ti rozumejú? Please.
Please give me. Prosím, daj mi to. Yo, take spirit box OK. and take a MFL level. Zoberiem si. Take Však... Do you have MFL? Do you have MFL? Yes, I yes. don't know how to say it. I don't know how to say it. Čo si mám zobrať? What pick me? Wait, I don't understand you. Wait, can you wait again? Čo si mám zobrať? What do you mean? Ja neviem veľmi anglicky, nerozumiem ti. Spirit box? Or... Take spirit box and MFL. Yeah, OK. Okay. Hej ľudia, tento tu týpek, tento Angličan, Why am I speaking like I don't know English, bro? What the hell? Okay, give me spirit box and MFL. okay, no, MF, no. Yes, MFL. We need MFL. My MF. No. Where is Ghost? Kde je duch? V tomto videu... It's a Ure. Click J. It's a Ure. It's a Ure. Ure. OK, you're right. Go. Ure. It's a Ure. 1 second. Yes. We have to trigger a... Tento tu týpek, s ktorým teraz natáčam, je môj editor. No toto video bude editovať, ale ako... Je to hlavne môj grafík. Video, čo som vydal včera, tak malo taký, neviem aký úspech, nemalo až tak dobrý, ale možno sa to zlepší, ako... Kde je grafík? David, grafík. Where are you? Juraj. Nowhere. Je to Juraj? Ure. It's a Ure. Yes. It's Ure. Yes. It's a Ure. Yes. It's a Ure. Back to lobby. Yes, it's a Ure. Back to lobby. No. No. I want to complete all of the objectives. No super, musíme tu ešte chvíľu byť. Takže tu je taká hračka, takého malého dieťaťa. Dačo je za mojím chrbátom. Aká hračka? Už sa prestávaš sekať. Nice. Táto. Medveďa som doniesol dole. Čo to bol za zvuk? He's broke crying. Čo? Nepočujem. See? No, I didn't see. Okay. Wait, what is music box? -2. Help me, help me, help me, help me, help me. Oh, it even has... Sa bojím. Yes! Oh, we found music box! We found a music box! Aký music box? It starts... Uá! Utoči. Útočí začína. Capture the ghost. We need to capture the ghost. No? So, yo, Martin, don't leave much. I am not Martin. I am Matej. Ten grafik asi nevie moje meno, ja neviem. Jak poviem grafikovi, aby vedel? Okay, what? What is this? Si ňa skoro celý čas robí srandu. Prvá kamera, nič nevidí. Druhá. What the freak? Oh my!
Pavučiny tu sú. OK, pohode asi. Prečo sa auto trasie? Maciej. Berem si kameru. Bring all insect burners into the door. Bring, yo, Čo? zober všetko toto, zober kadidla a daj ich do dverí. Do začiatok dverí. Čo tu? What? Insect burner. Maciej, this. Incense burner. Laglo sa mi to daja. Bring them, bring them to the front. What? You lagging game. My game is lagging. Tu ich daj. Co? Tu daj všetky kadidla. Neviem tu dať kadidlo. Drop item. Nejde to. Aha, jo. This? And now bring all insect burners. Oh, jo. Okay. Yes. Speak like I don't know English. Sorry, I don't speak like I don't know English. But I am from. I do know English. Czechia? I do. Czechia? I just. Czechia. Czech Republic. Czechia. You speak Czechia? You speak Czechia? I don't speak Czech. No. I don't speak Czech. Bring better všetky. Dá sa? Však tu sú všetky interzburné. Na jednom mieste. A kde sú všetky? No, tu sú. A daj ešte jedno. Dobre, a ty choď preč. Ten duch ide začínať útočiť. Môžem byť tu? Daj tu preč. Tady? Nie. No. You cannot be here, or else you will be dead. Prepáčte, že som tak hlúpy ľudia, ale... Prepáčte, že som tak hlúpy a neviem angličtinu, ale iba sa ju učím. What? She's blind. Yes, we need more. Help me. Okay. Achievement! Máme achievement. A čo robia tie kadidlá vlastne? Did it stop? No, it didn't. No, give me kadidlo. Give me interest. No! Oh, you died. I told you. Girl. Bro, I told you to stay, bro. What? Why don't you listen to me? But Co to je? well done, I guess. Kto to je? Well done. Leave match. It's a Kto to Uray. je? It's a Uray. Yeah, it's a Uray. 100%? Okay. Yes. Prosím. Oh my god! Because she was blind. She walked like, you know. Ja skoro vôbec nerozumiem. Ona bola. Ona nemohla vidieť.
Môžem vypnúť video? Stačí táto hra? Get the ghost to blow out a candle. Yes, Juniper Street! Juniper Street! Yes, yes. Je tam Juniper Street. Oh, take the things you take the OK, už. David, na chvíľu som stopol video, pretože tu moji rodičia šli a rušili by nás. And Ghost Writing Book and Glow Stick. Tu Okay, did you start the video? Did you start the video? No. Just Demon. You lagging, bro. You lagging. It's no normal. Šepot. Počuli ste to, ľudia? Že je tu šepot? Hey. Ja sa bojím, help me. Don't be scared like a little crybaby. Don't be scared. Okay. Grab that. Yay, bear! My bear. Yes. OK. Takže macka už máme. Dáme tu pre istotu toto, keby tu bol ten istý. Juraj. Ale prečo tam nechal zasnuté? Nie je elektrina. Prečo? What is this? Prečo tu stojí týpek? Oh my. I'm back. Čo si robil, David? What? You logging in Discord. You logging in Discord. You logging. What? You logging in Discord. Laguješ sa na Discorde. David. Energy. Not energy. Okay. Zasviečil také sviečky. Môžem vám na čo prezradiť, ľudia? Alebo nie, ok. David, môžem na čo prezradiť ľuďom? No. OK. Prank. Help me. No, you lagging. No, help. I'm dead. David sa laguje. Nie, prečo sa mi to všetko laguje teraz? Kde je? Nevieš, David? He's in the room you are in. He's in kitchen. He's in the kitchen. Je v kuchyni? What? Kitchen? Ghost in the kitchen? Ghost in the kitchen? He's in the kitchen. Yes. Glow stick. Oh my. Crying. Oh, Yurei. give me glow stick. No, he's not. No, Yurei. No, Yurei. Give me glow stick.
Give me glow stick. Thank you very much. OK, dali sme mu glowstick. Je to Juraj, podľa mňa. It's not Yurei, or maybe. Je to Juraj. It's not a Yurei, or maybe it is a Yurei. You never know, bro. You never know. What? 4. 4. Wait, give me. Give me. Help me. Juraj. Oh, not a Yurei. Juraj, help. Shut the hell up. You dead? Yes, I'm dead. Maybe it's a banshee. OK. Maybe banshee. Leave match. OK, táto hra bola dosť strašidelná, ale tá prvá... Fuj. Správne? Yes! Máme to správne, dostal som achievement. 13 hier musím dať správne. Reálne Alright. Thanks. môj grafik je... Okay. Guys, thanks for watching. Oh, wait, never mind. Wait, go to the lobby. Now we're gonna do this, okay? Čo by mali dať ľudia? David? Thanks for watching this video. Oh, no. Wait, follow me, Macho. Follow me, Matej. Dajte odber. This videos, thanks for watching this video, guys. And I'll see you, and we'll see you later. We'll see you later in the next video, or the second video. I don't know. So, please like and subscribe, and bye. To znamená, že ďakujeme, že ste pozerali toto video až do konca a že máte dať like a odber. A pre dnešné video by to bolo asi všetko zatiaľ. Čau!